که Keremdar bin li Türkiye'ye demokrasi heye, komara Türkiye'ye demokratike. Türkiye demokrasi tine ji bo yekê tine ji bo Kurda tine bu 100 salê Kurda dixapênin ev ê bî 101 sal ama em Kurdin em vê caran hew têne xapandin demokrasî ji Kurda re tenê tine ku behsa Kurda dibê kûçik tev dibine yek li qarşî Kurda ez jî dibêjim Xwedê ji we re neyêrî kîj Kurda re hexsiyê zulmê li Kurda bikî Xwedê ji we re neyêrî kîj Kurda hes nekî zî Xwedê ji we re neyêrî em Kurd dinyayê tamam mileta ez dikin tamam dîna em ez dikin çima ewlo zulmê me dikin ez jî tek vê dibînim demokrasî nayê ji bo Kurda nayê ez jî dibêjim Xwedê neyêrî kî hexsiyê zulmê li Kurda bikî ser vê axa Kurd û Kurdistanê Xwedê ji we re neyêrî ez dibêjim Keremdar bin li Türkiye'ye demokrasi heye gelo. وی هی وره Valla. Kenge vere. کنگه او بمره وی وره Kim bimre? زانی Evet ve والله قول اشتغل li Türkiye'ye demokrasi heye. نا بلاتنا والله Çima tune? والله تنا الدولة جتنا تشتغل جتنا تف ناوي في ديك يا يعني مزان جمي بيتشي Çima عيني sabi hatta kötü sare. حتى صوني جيولو الدولة تسر ما بيولو با يا باجاق شيخ Li Türkiye'ye demokrasi heye. ناولتنا Çima tune? ولا نزانم Sedema ki tune, sedema çi tune. والله نزانم ما تنا Tamam ben pirsek evsajı bikim. Rojen peşiyama da konferansa ki çekin ser komara demokratik mujve konferansa çi dixwazin daxwazin ve hene bendawariyên ve. اي والله متخازن ام يكيتيه دخازن ام يكيتيه دخازن براتيا گلان آشتی. اري ام اشتيه براتيه وكافيه ام بنات خازن Dema ev hatın ve demokrasi çe bibe. ان شاء الله ان شاء الله باذن خده Spas dikim. سپاس خوش Ser çavara maliya va. هيا تنه والله Çima tune? تنه تشتكي زورة ولا ديمقراطي تنه نا أوروبا إنسان أخلاقي محكمة أصنع كان تنه يعني Ejboko demokrasi vere çi lazım? والله هي سري جرك ديمقراط دموکراسی کو هبانا دمرتاش نلحبسه بو Çima tune ya? تنا bu tek partili sistem. Bu seçim ji boşa. Te sisteme go demokrasi habitine ya. La go sistemine karşı demokrasi ab sistem hatta go habi demokrasi çinabi. Ez nebawerim demokrasiye be çünkü kavrama demokrasi tiştekî pir mezin e meru gava ku bizan be anlama demokrasi zanibe meru nakeve ti kêmasîkê jî di nava Tirkiyeyê di nava mercê vêga ku em lê dinêrin ti demokrasiye em nabînin ku demokrasiye hebûna di nava vê süreceka giran dem derbas dibin gerekî gavekî avêt bûna miletê me gelê me hemî tev li benda gavekî ku bavêjin ji bo ku baweriya wana bi alê demokrasiyê ve alê adaletê ve baweriya wan hebe vêga tu lê dinêrî kesek tu bawerî alê sürecê ve nabîne yani ew jî çema bela ku gav navêjin miletê me bawer nake ha ji bo ku bawer bikin bila ew jî gavekî bavêjin dibêjin işte vê piştê îdê piştî vê îdê ev çar îd derbas bû hê tu gavekî navêtine yani meru gerekî divî alî de jî bifikre tu gavekî ku navêjin anlama fama wê ew kêtine sürecê tune yani em dixwazin ev süreç tiştekî xweş ê ve gotinê xweş ji alê serokatî ve were ji me re were gotin yani tiştekî ji bo me tiştekî pir pîroz e ev süreç ji me re ji alê çi ve em agahî serokayê xwe distînin ev süreç ji bo me pir baş e demokrasî sadece deriyê demokrasiyê jî li îmralî gava ku wî derî vekin demokrasî hemî derî jî belav be ez vî dibêjim serçeva Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü haksızlık Kurda'dı be. Kurd daima bindestin. Her türlü dünya Kurd bindestin. Vakevitin. Okevitine. Aynen. Ev jitine be demokrasi jitine. Evlatine. Yani millet emet hapsada zindana eko 20 sal, eko 30 sal ceza xwariye. Wan barnam tişkitine. Yani ben tişkeguna işte millete Kurdara. Devlet met xapine. Me oyalamıştık yani met xapine. İşte taraf yok ya. Baweriya veş pevajoy. Bavariya men ne pe. Kesle bavariya petin na. Kesle bavariya petine. Yani rast xabana da devlet. Ama şu sal kuni 2 sal apoloji devam ki ama tişkitine. Tarafı Gavtine. gav navece. Millete Kurd gav navece ev navece. كانت ديمقراطية هي تركيا يعني Çima tune ya? تنه çünkü hak tine hukuk tine herkes hakkı heft koy hiç demokrasiye be bira txapênin hem devlet nikar önlemiş ki hem yani ingi zede bune suç
Buna idi yani suç bu ne derketine. İdi yani gerçekten millet perişan biye. Çima perişan biye. Çünkü hak hukuk ne ne demokrasi ma ne tiştek ma. Kezek hak hukuku kezek jevra godarina ke hak hev duxu. Jüy de hayat da hak hukuk çenabe. Dve da çenabe. Gelek adaleti hebe. Gelek teveka hev bin. Kurman ji Türk ji Arap ji teveka hev bin. Ev çak demokrasi çebe. çenabe yani bir şekilde hayat da çenabe. Türkiye demokrasi ne diye hatta bega. Çima tune? İnsan hakikatine, adaletine, demokrasi bir şey. Vakti insan hakları hebe, adalet hebe, و demokrasi çedbe. Ötene ben demokrasi çenabe. Demokrasi çi deretine? Çima tune? Tünaz. İnsan evbin eçilu demokrasi. İş bu demokrasi vere çe bibe çi lazım? Gere peşi mu be insan. Ku demokrasiye bu hale me çi bu? والله Türkiye'de ne demokrasi heye, ne insaneti heye, ne mürufati heye, o İslami şu halal biye. Çima tune ya? Çima demokrasi? Serime. Gavaser talbi, şu beni gumara. İş bu demokrasiye çi lazım? Bu demokrasi aşırtı lazım. Evvelen aşırtı. وشي يعني بلا فقير يمجي دولتها ما قالك هاي فقيرة هبه فقير ما ان ايرو زنجين بونا زنجين فقير بونتنا فقير بونتنا يا ديمقراطي جيكو ظلم هبي جيكو زنجيني ضعف بي قومي كي هندك ضعف زنجين با وقومي ضعف فقير با شوفا بقرا ديمقراطي كدري هي والله انا امدين او كونفرنس هانيك بلا اشرتي بدا تشكرين جالي اشرتي عولي اشرت قاوا اشرتي تنبا خدو كديمقراطي جنامينا خدو كلا انفكسيون daha enflasyon daha او خلاص دبا يعني gelir Türkiye şu amdanı kuçava gelir heye udan tüneye evet Demokrasi Türkiye. Ben duymamışım. Mütteşek Yusuf ne bir istiyor? Türkiye Mütteşek Yusuf ne bir istiyor demokrasi? Xwazi hebiya. Xwazi demokrasi bu hamu insana hebiya. Hamu millet araş, hamu zamana ra hebiya. Ama maalesef em duwe xwasta ki dane, em xwazin ku were çebe. Le çima tune? Jiber ku demokrasi gavatine ve berjevendiye hene kahaye. جبر کو برجوندی هنه کدن دموکراسی ده هیه قوت جی دستوان دایه جی لبر خود دنج بوی کنه لروجن پیشیما و کنفرانس که چه بکن سر کمارا دموکراتیک مجوی کنفرانس چه دخوازن و بندوارین و چنه yani tiştek o çeb ve xoşi ki tişteki zanîn ve ev çit xwazin ev ko çetkin ji bo içi çetkin ve çit xwazin şkît xwazin de ciyevi da zamanı da vakti vi da inşallah tişteki baş به وی رنگی چه و اما ام بین و چه و چه و اوجی نت جبر خدا چه نابه ام هیویدارن کو تشتی خوش دریا راست بین خواستن و بین کرن سپاس Demokrasi tınıya. Çima tune? Demokrasi AKP ortaya ra kiriye. Bir krallık. Selahattin Demirtaş suçsuz yere 11 salı kiriye hapsi. Demokrasi diye bir şey nemaye. İmamoğlu ise rakibi tepkin hapsi diktatörite dünya yani. Türkiye'de demokrasi diye bir şey nemaye. Dem Parti bu Selahattin Demirtaş teşkil ke. Selahattin Demirtaş suçsuz hapsi de Dem Parti çeper Erdoğan teşkil nake. Kürt zorni çenake kesinlikle. Em düğün bre çebe yalnız ve iktidarı barış çenave. Kesinlikle iktidar çenake. Bavariya ve nemaye. Ne? Ve iktidarı hatta Selahattin Demirtaş derneği. Yani hatta iktidara ve çözüm demokrasi ne Türkiye. Gereğiyle via da geçbe. Mallat tabbeyek via da geçbe. Evkava Amerika tab da geçbe ki hakkı Kürda besanın. Yani via hatta Çin'e ve via ne Çin Çin'e. Demokrasi. Demokrasi Çin'e. Ve partiye Çin'e AKP. Yani spas kim jwara? Kaki gotiye.
کسی بحث دموکراسی کردی ترکیه نه krallık Çima tune? krallık ایرو کال osmanlıya da 25 sala kes seri maye te padişah ke seri maye maye mı beje maye beje Çima demokrasi lazım e, çima havceye. valla emne du demokrasi ne ama demokrasi ne yapamam Ele jiboku demokrasi var çi lazım e? ha valla yakitiya halka lazım fakat o şey ne abi hadi kamet tocvara başka böyle böyle ama her oy bavi sandığı ki cevap ki demokrasi ne var yani. Jibo demokrasi var çi lazım e? جوا الديمقراطية ولا جرى حق زانب به حق بيشي خزانب حق وحقوقي خزانب كي حياة قربة ديمقراطية بيك بينا إنسان toplum كان نظام كار ديمقراطية بيك يعني جوا النظام بجرى نخينا وجزانب بيجي جرى بخينا يعني برتوكا بخينا Yani براس perverde lazım e. نا perverda devlet بينج فرناك Perverde جرى بريسل شوارع بخينا وحياة وجزانب حق وحقوقي خو her pertûkek her pertûkek hukukek dünyake yani cüve pir henga hoş böyle gava naxine ki çava bajo ki çava şakşakçılık hep ki jwanra çapka Bajo hatta mirni. ulu hara Osmanlı ulu aniye vay cumhuriyet cibulu bakay hayakara nizanın yani burası amcin nizanın gutajon yüz bavart mavjun nizanın yani bena rastiyak Spas ki eyvallah maniya. ay min xaşit Serçava. Türkiye ka Türkiye demokrasiye çi heye Türkiye demokrasi çitke tüneye Tune na çima tune? şuma Türkiye demokrasi Türkiye ne diye tava qarat merudkin zulmedkin Vekhevi tune ne? na hivi tüneye Kurdu Türk ne yakin? kurdu Türk şwa ev kavan navi yeku Türk ne yekin zulmel me kurdatkin İnsanın mehis uyusuz yersiz evit kir hapsi be ifade be falan be bam salat da salat tedane te perişan millet vekili mesela Adil Demirtaş'ı ka insan ki uza başa bu çiz ravi hay we bring kirin hapsi we perişan kirin hesi kirin tebzil mu hakaret elmet kin Jibo demokrasi ile Türkiye avabı ve çi lazım e? avabı bir tişki hoş mu Çi lazım e jibo vere? ya çi lazım her tiş lazım demokrasi eşitlik her tem ve kahabın Kurdu Türk yatırımlar alime çeken, fabrika çeken, tışla çeken, tevin yek. Tevzilmeyin metken, yavan her tışta yeme tıştektini perişaniye. Yeme tev hasara Kürt'ün ve genceme tev işsizin perişanı dıkunun. Bir milyona hakkı van nadir van. Tevzilmeyin metken. Spas ki. Ben براتی و آزادی آشتی نفسه يعني أبشخوب صالة بليه كم تخازنه براتی يعني تاني أول براتی تخازن Bratiya gelen vere ve demokrasi hebe. أره برا أرشلت تاني مثلا برا بزمن كو أمجي إنسان جدا مرة ما دجي خوين در باست بده مرة واد دجي مثلا خوين در باست بده برا بيتشتي بزان بن يعني Serçava. Li Türkiye demokrasi heye. خاطري